Kipulit ka West Giant Hills sangkat jinsan ranlang wahe snong. Bat kit kot jangka Village Defense Party kasnong demtring haka arpotri uklalang kot arjar arpon rio haka por lai baje ay menstep kli bat yaki saungut ki mender Bangladeshi bat yaka wei ka kali ka badan yo registration number ML not South D nyau lai khandai belanya du vishal dekhar bana dauki. Ukarwa kubor belapha the Superintendent of Police ka West Giant Hills lapentip bagi pulit kliok bat yakani kali hadiin bagi laktong na lat demtring badio khang kadong hajan ka sanmala guest house ha amnarem. Ha kani ki jingbe thong ki pulit kliok bat ru yaki arngut ki nong India ki badai ki nong yalam lenti ki blatip kerteng ku meban dekhar bat yaka perlok jungu ka Melari Rasmut. Yakini arngut kliok bat na lat demtring rengkat ke kali bagi syang kabdan yu registration number ML not South D South Nyau Lai Kendai. Haga jing tokit meban dekhar ulapla bagi dangdon salai teligi kali bepenkit igi mender Bangladeshi ki bayat na jawai banlet sadauki dakane jing pla jing meban ki polit kla penlong jing pen apsyrip hayo amnarem hakampor kembalai saupsan ai min step ki polit li obat lai teligi kali kawai kabdan registration number ML not Sandi Riu Saw Arsa balanya do blessing pamthin menak snong jaran kawai pat kabdan number ML not Sandi Saw khandai lai balanya do ba 12 rongi nak snong sken talang basak kawai pat kali kadai badan number ML not San E not Riu Saw not kabalanya do rimi langdo menak snong sken talang. Kat kum gajing tu SB kini ki lightly kali gede bakit ikat saungut ki mender Bangladeshi. Barok ki mender Bangladeshi bisa kem haki pulit ki long kat prangut. Nang ta ki don sa arngut ki nong India ki bialam lenti, sangut ki nong nyak kali, bat santeli ki kali belayok kurum. Ya kini bisa kem lara syatanan, ban penlong gajing tokin, bat ki pulit ki la pengat ru apok ki kendon jang Immigration and Foreigners Act Arjar Arpsan.